Dobro večer, dobrodošli na manifestaciju pod nazivom Gospojinski dani, Kosmet u srcu. Organizator je Kulturni centar Car Dušan Ciljni iz Feketića. Zahvaljujući vašem poverenju i našem velikom entuzijazmu, radu, trudu i energiji, manifestacija Gospojinski dani poprimila je tradicionalni karakter. Ove godine upriličili smo je po 9. put. Dvodnevna po trajanju, ova manifestacija je posvećena presvetoj Bogorodici, praroditeljki našoj, neizmenjivoj nadi i majci života, te njenom velikom prazniku Uspeniju presvete Bogorodice. Da podsjetimo i pojasnimo. Bogorodica Marija pratila je svoga sina Isusa Hrista na putu do raspeća. Stajala je na Golgoti ispod krsta na kome je razapet njen sin. Kraj nje su bile njena rođaka Marija i sledbenica Hristova Marija Magdalena. Uz njih je stajao i mladi apostol Jovan. Hristos, videvši, reče majci: ženo, evo ti sina. A apostol Jovan reče: evo ti majke. Tako je Bogorodica Marija postala simbolički majka apostola Jovana, a u širem značenju i majka svih nas, verujućih ljudi. Pred smrt joj se javio arhangel Gavrilo u snu i nagovestio joj kraj. Pošto je blagoslovila apostole, Bogorodica se upokojila. Prvobitno je pogrebena u Gecimaniji. 3. dan od upokojenja Bogorodičinog njeno je telo uzneto na nebesa. Tom je događaju posvećen praznik Uspenije Bogorodičino, koji je Srpska pravoslavna crkva obeležava 28. avgusta po novom kalendaru, a kome je posvećena i večerašnja manifestacija. Srpski narod je veliki poklonik presvete Bogorodice. Uvek joj se molio za pomoć u teškim vremenima i veliki je broj pesama u našem narodu posvećen i ispevan u čast Bogorodice. Jednu takvu pesmu pod nazivom Carica tišine čuli ste na početku večerašnjeg programa. Izvele su je dve divne devojke, članice pevačke grupe Kulturnog centra Car Dušan Ciljni. Sa devojkama je radio i njihov nastup pripremio pedagog za tradicionalnu pesmu i igru gospodin Milan Sušić. Ove godine Gospojinski su dani posvećeni Kosovu i Metohiji. Zato je naziv manifestacije dopunjen: Gospojinski dani, Kosmet u srcu. Dozvolite mi da sada parafraziram najveću srpsku pesnikinju Desanku Maksimović i da zavapim ovde pred svima vama, a u ime svih nas. Kosmetu, kada bi se mogao na nebesa vazneti, da tuđa ruka po tebi travu ne plevi, da si bar jabuka, da te možemo u nedra staviti, da nam bar po poljima tvojim nisu rasute kosti predaka naših divnih, ali kosti praotaca naših jesu rasute diljem Kosova i Metohije. I ne, Kosmet se ne može na nebesa vazneti, već mora ostati tu gde jeste, u Srbiji, za vijek i vijekova. Amin, daj Bože. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da najavim gostovanje naših dragih prijatelja iz Leposavića na Kosovu i Metohiji. Članovi Kulturno-umetničkog društva Kopaonik iz Leposavića svojim će nastupima večeras obogatiti naš program i učiniti ga vrednijim. Molim vas da im srdačnu dobrodošlicu poželimo velikim aplauzom.
Ja ću sada zamoliti našeg prezbitera, gospodina Srđana Vukića, sveštenika Srpske pravoslavne crkve, da izađe na scenu, da se prigodnim rečima obrati publici i gostima i da blagoslovi manifestaciju Gospojinski dani Kosmet u srcu. Oče, izvolite. Pomaže Bog. Lep naziv, Kosovo u srcu. Kaže, neka bude proklet svako ko se uzda u čoveka. A nekako naš narod je naučio da se uzda u te tobož velikane, predsjednike, ne samo naše zemlje, nego i drugih zemalja, pa smo se tako u Drugom svjetskom ratu uzdali u Čerčila, pa nas je Čerčil predao, pa se Milošević uzdao u Ameriku, pa nas je Amerika bombardovala, pa se sad opet uzdamo u Putina. I tako u Drugog svjetskog rata srpski narod se večito nekako uzdao u čoveka. A kao što sam rekao na početku, kaže, proklet neke svako ko se uzda u čoveka. A mi umjesto, draga braća i sestre, da se uzdamo u Boga, mi smo tu božansku neprolaznu svetlost i neprolaznu visinu zamenili onim zemaljskim prolaznim i niskim. I umjesto da danas imamo porodice u kojima se uči da deca blagosiljaju, ne mora to da bude došao sveštenik pa će sada priča, eno moraju deca u crkvu. Ajde ovako, neka ne dođu u crkvu, ali neka ih onda roditelji barem uče onim drugim vrednostima koje su učili nekada nas i koje nikada neće proći, kao što sami znate i vidite, te vrednosti su danas napadnute. Danas umjesto demokratija, to je demonokratija, umjesto neke tamo slobode, ovo je postala anarhija. Danas vi imate decu koja roditelje ne poštuju, ako roditelje ne poštuju ni onoga na ulici, ni komšiju, niti bilo kog drugog, pa ni starijega. I smejemo se kada decu učimo psovkama, a ljutimo se kada decu neko uči veri, kada neko uči ljubavi prema porodici, prema svojoj zemlji, prema svojoj otadžbini. To je onaj naš problem i zato kaže da mi se sviđa ovaj naziv Kosovo u srcu, ali ako onda taj naziv Kosovo u srcu, onda zaista da ga tako i nosimo i da na prvi reči, koje što kaže sutra naučimo svoje unuče i pravnuče, bude Kosovo i Metohija i srce Srbije. Nemojte se nikada uzdati u čoveka i nemojte nikada da očekujete pomoć ni od koga i ni u kom smislu. Baš onoga momenta kada se nadate da će vam neko pomoći, ljudi zatvore i zalupe vrata i onda ostanete sami na poljani, kućini, a kaže vladika Nikole Velimirović, ako veruješ u Boga, čega se bojiš, ako ne veruješ, čemu se nadaš. A isto tako i kaže, obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza, a bogat je onaj čovjek koji nosi Boga u sebi i Boga u srcu svome. To je bogatstvo. Tako, draga braći i sestre, učimo se tome i budimo na putu presvete Bogomajke koja je sve sa smirenjem gledala i sa stradavanja svoga sina, ali isto tako i vaskrsenje, radosno vaskrsenje svoga sina i uznesenje na nebesa. Tako i mi isto da živimo, tako i mi tome da se nadamo, da se uzdamo u Gospoda Boga svoga, da će vaskrsnuti Kosovo. Ali vaskrsnut će Kosovo onda onoga momenta kada mi vaskrsnemo sebe i svoje porodice i kada muževi zagrle žene, a ne dođu pijani kućima pa maltretiraju, i kada žene poštuju svoje muževe, a ne da ih zamijene decom, onda kada sve to deca vide, pa kad vide kako majka ljubi muža, to jest njegovog oca, i onda će se on zapitati, želim da budem kao moj otac. Ali koga da ljubimo, kome da se nadamo, ako smo otišli u onu drugu krajnost, gde nema Boga, nema ni uzdanja, a gde nema uzdanja, čemu se nadamo? Neka vas Gospod Bog, dragi, blagoslovi i da vam da napredak, pre svega u veri i u ljubavi, sve ostalo će doći svojim tokom. Nemoj da se sekirate. Amin. Živi budi. Zahvaljujem ocu Srđanu. Ovogodišnji 9. Gospojinski dani u Feketiću u organizaciji Kulturnog centra Cardušan Sidni posvećeni su upoznavanju građana Feketića sa bogatom kulturom Srba na Kosovu i Metohiji, te naporu da naš narod i naša kultura na prostoru južne pokrajine naše
se očuva i opstane. Od velikog je značaja da se u jednoj višenacionalnoj sredini, kakva je opština Mali Iđoš, radi na podizanju svesti, posebno kod mladih, ali i u starijoj populaciji, o nemerljivom značaju koji Kosovo i Metohija imaju za prošlost, sadašnjost i budućnost srpskog naroda. Aktivnosti u realizaciji ove manifestacije počele su još u junu i julu, kada su upriličene sadržajno bogate i raznolike radionice za ondašnju decu. Raspisan je i likovno-literarni konkurs na temu Kosovo u srcu. Ostvareni su kontakti sa porodicama raseljenim sa prostora Kosova i Metohije, koje su se nastanile u našoj opštini, a vredno se radilo i na pripremanju bogatog programa koji će vam večeras biti prikazan. Vrednost onoga što čini program ovogodišnjih gospodinskih dana, kako sam već istakla, podiže učešće naših prijatelja sa Kosmeta. Juče ste na sceni Doma kulture, ovdje u Feketiću, mogli da vidite članove ansambla Narodnog pozorišta iz Prištine. Oni su izveli predstavu Ženidba u režiji Milana Karadžića, a večera su sa nama članovi kulturno-umetničkog društva Kopaonik iz Leposavića. Nakon nastupa u većem broju gradova Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, večeras nastupaju ovde u Feketiću. Molim vas da ih još jednom pozdravite velikim. Vrednost i značaj ove manifestacije prepoznali su i podržali je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Fond za izbegla i raseljena lica opštine Mali Iđoš. Ja ću sada zamoliti domaćina ove svečanosti, predsjednika Kulturnog centra Car Dušan Silni, gospodina Gorana Đukića, da bi se pridružio na sceni i da se prigodnom besedom obrati gostima i dragoj publici. Gospodine Đukiću, izvolite. Časni oci, dragi gosti, dragi prijatelji, draga publiko, pomaže Bog. Eto, pozdravi sa moje strane, uz zahvalnost što ste ponovo u ovako pristojnom broju napunili ovaj hram kulture ovdje u Feketiću i eto, na taj način dali svoj pun doprinos ovoj manifestaciji koju su mi nazvali 9. gospodinski dani Kosovo u srcu. Kosovo u srcu se rodila kao ideja odmah nakon Dana Svetosavlja ove godine, kada smo iz jednog razgovora shvatili da bi mogli tako nešto da realizujemo. I naravno nismo nijedne sekunde imali nikakvu dilemu da li ćemo to uraditi ili nećemo. Odmah je pristupljeno sa pisanjem projekata, odmah smo pristupili realizaciji te ideje i eto nas sinoć i večeras ovdje pred vama sa ovom manifestacijom. Naravno, zahvalio bi se Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i Fondu za izbjegla i raseljena lica koji su prepoznali naš rad, koji su prepoznali naše ciljeve, koji vide kako, koliko i sa koliko entuzijazma, želje, volje i htenja radimo i podižemo nivo svesti srpskog naroda, da konačno shvatimo ko smo, šta smo i odakle smo, da ne tonemo u beznađe politike, da ne tonemo u beznađe satanizacije od strane pojedinih zapadnih zemalja, već jednostavno da budemo ono što jesmo, da budemo Srbi, da nas se naši preci ne stide, a da nas ne stide ni naši potomci. Naravno, sinoć, ko je bio, zaista je uživao u fantastičnoj predstavi Prištinskog narodnog pozorišta, maestralni glumci na čelu sa Milanom Vasićem i stvarno ko je propustio, a mogao da dođe, mnogo je propustio. Isto tako i večeras, pred vama će se pokazati sjajan kulturničko društvo Kopaonik iz Leposavića i naravno naš kulturni centar.
Svi oni koji su nas podržali, hvala im. Svi oni koji nas nisu podržali, hvala i njima. Lako je biti Srbin u kafanji, lako je biti Srbin na raznim drugim mestima, srbovati, pevati, četovati i tako dalje, ali ono što treba podržati ovakve udruženja kao što je naše i sličnog tipa. Ali lako je biti ić, ali treba biti malo i čovjek. Ali nećemo o tome. U svakom slučaju želim svima vama da se zahvalim što ste došli večeras ovde, da se zahvalim našim dragim gostima i da kažem još i to da smo raspisali i literarno-likovni konkurs na temu Kosovo u srcu, gde smo naravno obezbedili i lepe nagrade za nagrađene. Ja bih zamolio moje asistentkinje da dođu, pa ćemo da pročitamo i da nagradimo iste. Ja bih zamolio nagrađene neka izađu ovamo na binu, da li znaju, jesu tu negde svi? Prozivamo dakle dobro. Na literarnom konkursu za osvojeno 3. mesto Amela Mani. Za osvojeno 2. mesto Dunja Đorđević. I na literarnom konkursu osvojeno 1. mesto Dunja Tomašević. Dakle, prelazimo na likovni konkurs, osvojeno 3. mesto Alen Nađ. Osvojeno 2. mesto Lena Ljukovčanin. I osvojeno 1. mesto na likovnom konkursu Vesna Milošević. Ovdje je bio jedan rad koji je bio van konkurencije zato što je dete iz 2. razreda osnovne škole, ovo su bili svi viši razredi, dakle, ali zaista se dete potrudilo i napravilo jedan fantastičan rad, pa smo odlučili da i nju nagradimo. Molim Editu Gorići da dođe. Još jedan veliki aplauz za naše divnu decu, nagrađeno na likovnom literarnom konkursu Kosovo u srcu. Toliko od mene, hvala vam najljepše svima, Bog vas blagoslovio i vas i vaše porodice, uživajte u programu. Želim. Kulturni centar Car Dušan Silvi se srdačno zahvaljuje svojoj vernoj publici. Čini nam čast što ste se našem pozivu odazvali u ovako velikom broju, pokazujući time da poštujete i razumete vrednost onoga što radimo kao i poruku koju želimo da vam pošaljemo. Večera su sa nama brojni gosti
predstavnici verskih zajednica, pokrajinske administracije, lokalne samouprave, javnih ustanova, udruženja sa kojima sarađujemo dugi niz godina, naravno prijatelji, pokrovitelji Kulturnog centra i ove manifestacije i predstavnici medija. Svima od srca hvala na podršci. U nastavku programa vidjet ćete ansambl Kulturno-umetničkog društva Kopaonik iz Leposavića, koji će najpre izvesti pesmu Moma, Moma, a onda ćete vidjeti igre iz Prištine. Umetnički rukovodilac gostujućeg ansambla je gospodin Đorđe Lakošić. Velike vas. Hvala
noći, tamna lisi. Na scenu će ponovno da izađe ženska pevačka grupa Kulturnog centra Car Dušan Silini, a nakon ove numere čućete pesmu Svu noć mi Bibliju prepeva izvešćela solistinja Tijana Đukić uz muzičku pratnju talentovanog mladog umetnika na harmonici Lazara Đurovića. Nevesti
Tehnički direktor Kulturno-umetničkog društva Kopaonik iz Leposavića, gospodin Đorđe Lakušić, zamolio me je da vam pročitam tekst sledeće sadržine. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik osnovano je 1998. godine. Programom rada definisalo je svoju aktivnost, a ona se zasniva na očuvanju tradicije, kulture i nacionalnog identiteta Srba sa prostora Kosova i Metohije. Kulturno-obrazovnom delatnošću doprinosi čuvanju, negovanju i afirmaciji kulturnog nasleđa srpskog naroda Kosova i Metohije, stare Srbije, obezbeđuje kulturni život svoje opštine, utemeljivač je i organizator festivala, duhovnog i materijalnog stvaralaštva Srba sa prostora Kosova i Metohije pod nazivom Velikogospojinski sabor. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iskazuje masovnost, raznovrsnost i kvalitet amaterskog pokreta. U Ministarstvu kulture Republike Srbije upisan je u registar nematerijalnog stvaralaštva sa kosovskim vezom. Repertoar Kulturno-umetničkog društva Kopaonik čini 30 koreografija, od kojih 18 sa prostora Kosova i Metohije. Ima preko 1800 nastupa u zemlji i inostranstvu. U Rumuniji su nastupali 2 puta, u Ukrajini, u Grčkoj, u Italiji, Austriji, Poljskoj, Turskoj, Francuskoj, Španiji, Belgiji, Nemačkoj, Australiji, Kipru, Jordanu, Tunisu, Rusiji, Švedskoj, Kini, dalekom Meksiku. Do sada je kroz društvo prošlo preko 1800 članova, trenutno broji 350. Danas posjedujemo fundus narodnih nošnji, rađenih u našoj radionici, koje se samo poželjeti mogu, a koje potiču sa 18 lokaliteta Kosova i Metohije. Zahvalni smo Bogu i ponosni što radimo i stvaramo na prostoru stare Srbije, na svom vekovnom prostoru, kolevci našeg naroda, svete zemlje Nemanjića, na svom Kosovu i Metohiji. U nastavku programa slede igre iz Vučitrna. Još jednom će nastupiti ansambl Kopaonik iz Leposavića. Podsećam, sa ovim divnim mladim igračima radi gospodin Đorđe Lakušić. A onda će nas još jednom pesmom razgaliti ženska pevačka grupa ovdašnjeg kulturnog centra. Devojke će uz pratnju mladoga Lazara Đurovića, umetnika na harmonici, izvesti pesme Srce mi boluje i U selu Kavga golema. Njihov nastup je pripremio i Kačke Ruždo Milan Sušić. Naša
Sada sledi prijateljsko nadigravanje. Najpre će omladinska folklorna grupa Kulturnog centra Car Dušan Silni izvesti igre iz Gnjilana, a onda će se našoj publici još jednom predstaviti ovi sjajni folklorci iz Leposavića, ali ovoga puta igrama iz Peći. Podsjećam, sa ovim divnim mladim umetnicima rade gospodin Đorđe Lagušić i naš komšija Milan Sušić. Yeah.
izdanje, najpre igre iz Gnjilana, izvešće i domaćini, Kulturni centar Cardušan Silni, a onda igre iz Peći u izvedbi Kulturno-umetničkog društva Lubosavić, Kopaonik, Lubosavić, Kosovo i Metohija.
Atmosferu u organi Doma kulture u Feketiću možemo da opišemo kao u zavrelu, ali program se polako bliži kraju. Trenutak je da zahvalimo i našoj tehničkoj podršci. Tamo u onoj kabini sede mladi gospodin Dušan Đukić i gospodin Zelika Kerekeš. Molim aplauz. Profesor Ksenija Kustudić-Đukić sa mnogo ljubavi, skupa sa svojim mladim glumcima, članovima dramske grupe Kulturnog centra Car Dušan Silni, pripremila dramatizaciju pod nazivom Kosovo u srcu. Profesorka i njeni mladi glumci vas pozivaju da se vratimo na trenutak u prošlost i iz nje izvučemo pouke. Po završetku ovog igrokaza nastupit će naša gošća iz Subotice, ona se zove Višnja Bilov, učenica je gimnazije Svetozar Marković i govorit će poemu Kosovo polje pesnika Matije Bećkovića. Na samom kraju programa članovi Kulturnog centra Car Dušan Silni uz muzičku pratnju Lazara Đurovića i pod umetničkim rukovodstvom Milana Sušića izvešće pesmu Pećka Kandila. Leta gospodnje 1389. godine uoči svetog vida koji je našim dalekim predsima, starim Slovenima, rane u bitkama vidao i lečio, okupi ovaj samodržac, gospodar srpski Lazar, mali deo gospodara srpskih, i to samo one koji su bili svesni opasnosti Turske i svesni da je Kosovo sveta srpska zemlja i kolevka srpstva, i svesni da se na Kosovu brani i Srbija i Evropa. Ceo dan smo, braćo, o hlebu i vodi prodali. Poslom i pričešćem svoje duše Gospodu podali. Sad smo i dušom i telom spremni za ovaj odlučni boj. Ovo nije bitka samo za srpsku zemlju i srpski narod. Ovo je bitka u kojoj moramo odbraniti celu Evropu i hrišćanski svet od najezde Turaka i od islamizacije. Evropa toga još nije ni svesna, ali ovo je boj između krsta i polumeseca, između Evrope i Azije. Turci su i brojčano mnogo jači i nadiru prema Lagu i Sitnici iz 3 pravca. Muratove snage idu u sredinu, sa desne strane Bajazitova, a sa leve strane Jakubova vojska. I mi ćemo se podeliti u 3 dela. Ja ću sa glavninom srpske vojske ići na Muratovu najjaču vojsku, direktno u centar. Ti ćeš, Vukoviću, napasti Bajazitove snage, a Vuk Branković neka sačeka po strani, da ne izmorimo odmah sve vojnike, pa kad ja pošaljem glasnika, neka napadne Jakubovo tursko krilo. Ovo je vrijeme kada moramo biti složni i jedinstveni. Turci se uzdaju u onu našu. Ne daj Bože da se Srbi slože. Zaboravite sve dosadašnje razmirice i ljubomoru. Sutra ćemo prvo položiti istinu. Jer bolje nam je smrt u podvigu nego život u sramoti. Bolje u borbi smrt od mača primiti nego plećanja prijateljima svojim predati. Umrećemo da zaovek živi budemo. Ko je Srbin iz srpskog roda i od srpske krvi i kolena, a ne došao na boj na Kosovo. Ne ima od sebe poroda ni muškoga, ni devojačkoga. Od ruke mu ništa ne rodilo, ni rujno vino, ni pšenica belica. Silni oklopnici, bez mane i straha. Hladni ko vaš oklop i pogleda mrka.
prođe vrh Kosova ravno, Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Da mi komunare ponovo ljevišku, očni živac su mi odavno rasturili, sada mi beli štap otimaju, žrtveno polje sa krvavom travom, ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam ih prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Ko im je obećao, taj ti slaga, što im ne obećao ono što je njegov. Zato jurišaju na mene udružen himn, što sam ih poznao.
Presveta Bogorodica svojim molitvama zastupa sve nas pred Gospodom i da nam zdravlja, sloge i ljubavi. Sa željom da se obožimo koliko i očovečimo, pozivam vas da sačuvamo Kosovo i Metohiju u srcu i u Srbiji. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljamo.